دەستپێکی جی سپاسیا گروپا مەیل پەرلەمانتەری دکم و هەموو هەڤەلێن کو me dîtin spas dikim kêf xweş bûm hemû heval dîtin. Elbet yani em vê bawerim di encama berxwedaniyekî dîrokî a şervan û şehîdê me da îro em li virin. Di encama berxwedaniya gelê me destkeftî hatin parastin û îro em xwe li van welatna dibînin. Ji bo wê elbet garantîkirina destkeftiyên nirxên Rojava ji bo hemû Kurdistan, ji bo her çar aliyên Kurdistanê ji bo me giring in. Eger îro hemû cîhan xwedî li van destkeftîna derdikeve bi rastî parastina vê dike, ev tê mana ku tekoşîna ku di 13 sala da hatî kirin bi pêşengtiya şehîdên me yek qehreman û gelê me, ev xwe didê îspat kirin ku îro cîhanê pêda axive. Ji bo wê elbet yani salek derbas bû, zêdetirî salekê Sûriye di nava geşedanekî pir alûz da ye. Em hîn di rewşekî aram û îstixrar da jiyan nakin. Bi rastî pêwîstî heye ku garantûriya itîfaqê, garantûriya entegrasyonê bê kirin ku heta ev xeterî û ewlehî xeteriya ku tê jiyankirin ji holê rabê. Ji bo wê em jî weke hêzên leşkerî, weke YPG elbet di daxwazên xwe da di tekoşîna ku hatî dayîn da dîrokek da îspat kirin ku şûreşa Rojava şûreşa jinan e bi pêşengtiya jinan hatiye vê astê. Eger bi rastî wê di Sûriyê de jî qebûlkirina vê entegrasyonê çebibe, dibe ku rengê jinan, hebûna jinan bê qebûlkirin. Eger artêş wê bê fermîkirin, tevî dibe ku hebûna jin, hebûna YPG bê dîtin. Bê vê bi rastî ne ewlehî ne îstixrar em nebawerin ku di Sûriye da di Rojava da bê pêk anîn. Ji bo wê me tekoşînekî kir. Em îro eger li virin di encamê tekoşîn û berxwedaniyê de ye, misûgeriya mafê siyasî, misûgeriya mafê civakî ancak bi xwedî lêderketinê çêbibe. Ji ber wê di vê manê da yani di civînên ku bên çêkirin da daxwazên me wê li ser vê bingehê bin ku bi rastî xwedî derketinek çêbibe, ev xwedî derketin dibe bibe parastina destkeftiyên Rojava û misûgeriya parastina hemû jinan û bi artêş û hebûna YPG em bawerin wê de Rojava da bi giştî wê misûgeriya parastina jinan jî çêbibe. أنا وجبوي والله كارم بكردي برسكن وجبوي دانيال تاجي پر سبب إنجليزي. قناة حشت حميد مصطفى جبو هون إلهام هيك خير داودي وقت برپرسيكيا إدارية أفريني هاتي دست نشان كرم. دست نشان كرناوي دا هما هنگيك دناوبرا و حكومة السورية ده بيانا يادجي وگريانا كجبرين أفريني و بكيجان دمي دا بكي وبارج بجين كرني. برسا هولا روحلار جي از بكيان تكاري بكي. تمام. وجبو فرماندار گشتیا YPG در ریکتنا نوبرا سوریا و روجاوای کردستانی YPG و خود کی داره دا ببینه. سپاس. ام برسی بدین. یعنی دیار کردن وی کسایتی با هماهنگی یک نوبر ما و حکومت دو نبوده. ای برای وی داری بو مسعود بطال وانا دیار جبر خوبه یعنی او در خستنه یکی دن خستنه شونی لی ناف بر ما واندا اوک وصا هبول هفکرنک هبول کو ام پیوسته کرد عفرینه بخور د ناف ریوبریا عفرین داد اولهیا ودا جه بگرن و کاربن او هرم خسربونا خو هم به پاریز هم جی خلق کاربن و گرنجی خو دوی مجاری دا امه هین ناف دان و ستاندن آدابن لی پروبلم هیه یعنی تک آلی مشاندن اویا پرسکری که دوی مجاری دا هیه ام هینا دوی مجاری دا دشوپینه در ویوش بو وگری جی یعنی ذاتن ملت لبنده خلق لبنده کو یعنی گارانتی بگرنج بو کو وگرن دیروکک دیار نینه لی ما آمده کاری کری آنها 400 مالبت آمدنش بو وگرن اویا وک گروپا دست بیکه آمده کاری هنه به تمامی حاضرن جبو وگرن جبوی تنه مایه ام لگل طرف حکومت جی وان مجرا صافی بونه که نوبر وان دا چه بکن جبو خلق وگر و پرسامنیا هوار والا
تیواژه کو مدس به هدیتن انکرن کبی جالی ارتش بونه دا هات گوتن کو نهاجی لسر هدیتن کو به حکومت را چه دبی تایبت بشا ارتشی و چار لیوا بگیشتی قصدی و خوابا بکن البت د ناو آواکرنا چار لیوا دا و بش جن ام دبین گرک ام تیدا هبر جدایی ویج برکو هجمارا لیوا ایکو او تحدید دکن هنه ام بوجکی خاسر ای جنان بدن چیکرن نها هم وکا پلانسازی ما هم جی نقاش ما یکو به حکومت را چه دبن لسر وی بنگهنه لی دمانا قبول کرن و نقبول کرن دا هین هفایبین ما دوام دکن تشتکی سمود لبرچا کوه قبول بکن و در باسمی ام خطریه وی دبینن کو براستی دا ارتش سوری دا ابنا دبن جنینن نابه کو یا پجیجی خواب بگیره او جی خطریه که کو دبه کم تکوشینه کی د پیواجوی نو دا بیکرن کو هبونا یا پجیجی دنا با ارتش دا بیجی